petak, dan posvećen časnom krstu, 3. novembra po novom, a 21. oktobra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva obeležava svešteni spomen prepodobnog Ilariona Velikog, svetog Ilariona Meglenskog i svetog Visariona Ispovednika. Sveti Ilarion Veliki rođen je 292. godine gospodnje u jugozapadnoj Palestini, u jednom selu nadomak drevnog grada Gaze. Ilarionovi roditelji bili su neznabošci. Svog sina su poslali u Aleksandriju, u jedan od najznačajnijih centara prosvete i nauke starog doba, da bude obrazovan u najboljim školama. Daroviti mladić je veoma brzo usvojio svetovna znanja, ali je stekao i duhovnu mudrost. Spoznavši istine hrišćanskog učenja i življenja, primio je sveto krštenje. Željan duhovnog podviga, udaljio se u pustinju, gde je postao učenik svetog Antonija Velikog. Usavršivši svoje duhovno iskustvo, pod budnim okom Ave Antonija, prepodobni Ilarion se po blagoslovu svog učitelja vratio u svoju postojbinu. Željan podvižničkog života, u potpunoj samoći nastanio se u pustinji nadoma Gaze, gde je proveo mnogo vremena u neprestanoj duhovnoj borbi. Posle više od 20 godina pustinskih podviga, prepodobni Ilarion je za Palestinu postao ono što je za Egipat bio sveti Antonije, savršeni učitelj, uzorni podvižnik i divni čudotvorac. Sa svih strana ka Ilarionu je hrlilo mnoštvo ljudi, moleći od ovog svetog starca pomoć u telesnim i duhovnim bolestima, utehu svojim dušama i pouku u životnim nedaćama. Svetitelj ih je radosno primao i neumorno odvraćao od neznabožačkih navika, pokazujući im put ka Carstvu Božijem. Kako se dobar glas o svetom Ilarionu širio, tako se i bratstvo njegovog manastira umnožavalo. Bežeći od ljudske slave, Ilarion Veliki je otišao najpre u Misir, potom na Siciliju, pa u Dalmaciju i na kraju na Kipar. Tu je predao dušu Gospodu u 80. godini života. Njegove čudotvorne mošti preneo je u rodnu Palestinu njegov učenik Isihije i položio ih u manastir koji je posvećen ovom velikom podvižniku.